thlir tu te chibai le vek ule voina chuan Hnamdang te Tluk Loh Mizo Tlangval Chhuanawm siral mon pui chanchin kan ron soi le don ani te hi mizo fa te zinga MSc Food Technology zir chuang ma saber te zinga mi ania voina hian a chanchin tlang pui chau kan ron soi don ani kumsang ka jakwa som ko pani mar ni som patum khan bethem veng thlang aizola pusi van thuama le piwan lal throi te in kara te hi alo pianga ama hi anuna pathum zinga amilai nin azirna lama din munchu hetiang hi ani KG Tranga class 2 hi Holy Trinity School kalin class 3 atanga 7 hi KD Elementary School akal thunga class 8 atanga class 10 thleng hi Jawai ATS North East Adventist College atangin azir chuaka tichon HSSLC hi first division apasa kumsang ni som pathum khan Lovely Professional University Punjab BSc azo ani Sam Hagin Bottom of Agriculture Technology and Science Siats Allahabad MSc zirchun zomin heta hian a result hi athal hlea 86.35% amupahial ani BSc atanga MSc zirtura entrance apekna hian India rampuma somriat panina ani pahial Mizo zinga Food Technology zirchuak hi soitur anom me olawa Food Technology and Home Science net paltlang towa subject nia net paltlang thei khopa mithiam zo fate zinga kan nei hi achuanom hle ani tuna hian in Indian Council of Agriculture Research ICAR noya PhD zir turin entrance apemeka tribal quota tangin pakhatna ania India rampuma somni pariatna ani pha ani tuna hian a thesis po a thelut fel to a hunrei lote a Food Technology PhD nei mai turin viva exam chuama bak ani a thiamna le theina mangchuak turin Delhi University of Food Technology Department assistant professor a thok turin Hnamdang mithiam tam tak jing atangin thlan choin aoma July ni somni paruk sang ni som pakwa khan ana hi azom ta ani a theina le thiamna te hi kan zoram tan a chor thei tur hian kan sarkar le university te hian anachang lo thria se awa thadon em tin auna romoya mamoya po ripan satangin B farm zirzawin tuna hian alken company sikima production officerin athok mek boka an hlotlin na hi kan lompui tak zet ani Tlangval Chhuanawm LTL fela chanchin hi ngai thak chun zom le teang LTL fela hi professor laltluang lian a khiang te mission veng fapa ania ani hian kumsang ni som paruk khan Indian Institute of Management IIM lakna watagin PGDM Finance and Marketing azir zawa IIM lakna hi Indian Management School tha zinga palina ani phak ani tihian mizo IIM chuak kan nei tlem te zinga mi aron ni veta a tuna hian Aditya Birla Group Premium Global Conglomerate Headquarter Worli Mumbai athok mek ani LTL fela hian IIM laknawa zirchung hian kumkhatna Student Council Joint Sports Secretary sangni sompali tanga sompanga tan Hnamdang thain an thlangtlinga atlinna vote in thaudan po record ni khopin anin thlau ani akumni na po senate sangni sompanga tanga sangni somparuka het ni na sel turin thlantin le ani boka Student Council le Senate hi IIML student elected body chun pani anni India Rama Business School sang somni chawle Asia B School claim te inelna Mahindra War Room sangni sompanga Asia Top 8 finalists atheng ani heiba ka hian case study competition lian Accenture case study final alut boka sports lam tuimi takni in college tennis team captain ani boka
badminton football le TT a team member ani college tan a khel ve zak zak to thin bok placement hi general management role a na thapol ABG Aditya Birla Group leadership program a amua nalak nakara placement week nikhatna muin college a final placement a na mu masapol ani graduation hi BE Electronics and Commerce degree PES College of Engineering atangin azawa he college a po hian a thei chin china in mang vein college ta na vai khatna tan CAT coaching class college a ngei time class India coaching center tra ama hian anor chuak ani he ba ka hian college fest le department fest a promotional team a core member ani bok placement po Tech Mahindra a muin ama chia ENC department atangin lak ani nge IIM a hian B school danga MBA course ang hi PGDM antizok thin ani hetiang taka hlotlin na ro pui LTL felan han chang the hi kanlom pui tak zet ani Mizo naupang te hi Indian Institute of Management IIM tha jinga IIM lakna watang po a thataka anjir sok te ta hi Mizoram le Hnamdang masonara bipoi motak ania ramle nam himna kulpui hi India sarkar lai puisum lo luang lut hi anilawa inro puile li thei changkang te hi ania bok hek lo pathian in an puinge ya siam mihring te hi kan ni ti kan chiat a thain mani fa te en kol puitlin konga Mizo nu le pa te hian ti tur le thiat tur le zom tur kan wanga tak em